Patalo fai le mai mongolo tātunu le ua mawhatase ma le urua onga ia pulitama taipule fo ia le kolesi mawalunga le Ekalesia sa Fitu mai o kila ni New Zealand le whionga fua matu ia le ana malanga mai moli vai nisio Meaalofa le whionga Samalaeulu atu e manisio o onga i te tongu lawa hona moteli salafai patalo fatu fua matu ne vai hona taeo Whakawa sunga ia whape fwoi mamaru o e lo vai mua mai fwoi nei tū la. Se mei se o te lenga o lena maa ua e leo na mai pesa sau noa e walu sifuru afe se leni lea mto malanga mai mautou. Tu sai walu sifuru afe le tupe na alu. Oi tupe. I mato resources ma le whaangaiuinga o le mato malanga mai nei Samoa. Ia male faa tupe ina le prokeki le la mato o mai ai. O le basfulu afela leo au fia i tutono ma le lusu lima tange ia ua fua i mo le afia anga Samalaeulu. Ioi. Lusu lima tange ia o lato fittings and attachments and catchments fo ia na whapenana whapipi mai ai me whaena alu le vai tutono o tange ia mare whaatumuina o tange i vai sa whapenana a mai ai loli e whaatumu ai tange vai ia na mato a mai. Whawhena o tau whaia le pso ta inga lele pso sonilia sa talo sa ngatu ia le afio anga Samalaeulu pe le se tu. O le mato a Aoga, it's a special character school, so every second year mato teo e ave mato whanau e whaise prokeki po Fiti po Vanuatu po Samoa. O le tūlanga na iai, da te tauna mato o Vanuatu, ai na close down lola i o le vaa o Vanuatu, le airline. Mato lola whaingatana mato o Vanuatu, talu ai le tele tupe toe access ai mato a. Ia ona whapela ia po Fiti, ai te ilola i o vatu mana o mia lea, ono mana o miri tange vai i to tono o Samalaeulu. Talu ai mato chaplain o Pastor Siaki Moe. O ia lavala lea o lona nuu Samalaeulu. Ua vaai fo ila ia mana o mia o tange vai. Ia watu ai lola ia lona talosanga ia Edra o Edra lavala for May Edra or May will support you. They weren't able to support us financially, but they have been supporting us with other resources and things, accommodation and that sort of thing. But the resourcing of the tanks was done mainly purely by the students and staff of ASDA. O le sota inga la lena tawala mai le sunga le whawhia ngai ia siaki ui mai le Edra lo ngai ia o tō sao leha. Because ADRA is also funding insurances, so if anything happens to us, the SPD and ADRA, they help fund a mato te ula vea mai stamtiti lava le tūlanga i e whapena lava na fisoso animalos i mai le ADRA e le foi o mai foi e o mai alato e asi mai whanau ma vai po le lei mea ua i pe o le ala na leina mato mai o le mato a service project o le project la tausanga nei lua lima mo year 13 ma year 12 senior students la o ese atu mato a onga o le o mai i nei ia le la o mato mau le avanoa e o ai mato students Samalaeulu e whai e prokeki lea. Meaalofa tai lau songa le tamatai pule. O le sia o pesili. O le totono le whianga o Samalaeulu. O a inga i o fua e tane lua suma lima na o a inga la o le Ekalesia sa Fitu. E leo pasafua i tua o le lautele le whianga. O le mere iai. O tangata lautele. Me tasi ane a inga sa Fitu le na ave matotangi. Au le mea na ave le survey o wai lava a inga le o iai mana o mia. A mai lola ia suafa na o tangata la lea na tu o mai lato suafa mato ngā rurue whaatesi ma le Ekalesia
e whai le awala e awe i tangi mo ainga ia. O isi fo i ainga, ele i ai se Tanevai, ele se iron roof. So we installed it. Watu le whanau, whau le te sosoani le whaunga le whali. Ia whapenana tu wai lola i o se iron roof. E latu ai swa vai maaru tu tonu. Ia o mato project mo mua lava na whai i lisi ainga te sosoani i ai. Ia, pe o se whiwhianga fo i whanau, le lato whauina o lea whale mo sina fo i ainga. Mano whautai o lela wa mahu atu o le fisosoni na ave mo Samalaeulu. E leo whapitona o ainga le Ekalesia. Alo fo asafua so se isi lapa. So se ainga. Whole community, whole village. Lala sa o sila masa mai taulanga le foto a tautali o mai la fia o Samalaeulu. O yei bea ia le mana onga leo mana o mia bea nisi Tanevai mo nisi o ainga. There is lo iai ana isi ainga lo iai le mana o mia. Na tu e tolus fulu tolu mato Tanevai. Ia au sia lava e mato tupe nei. Lava masani na fai mato tupe. Ai fisosoani mai edra. E whaatua. Ia ai leanga tūlanga lena iai. Wa faisina tuai o mato ngā yoinga i o umana whaasafua tupe edra mo le tausanga. Ia paule mea o latu lango mai sosoani. Ai o le mawhaina au sia i mato le tolu tangi rena tu e whai. Mo le nuu. Ai le tari mo le suwinga mo tangata. O wafitang isi mato tina ma le vai atu I ma whaina watu I tira paipa. Mato niele e se paipa. O pakeke a makalungi. Pakeke makalungi. A mele na mato whaia. O le mai o le Tanevai ti ia avela I tutonu suavai e whaiela to ngā yoinga ia whapena lavana na mau e mato. And our kids, o le mea na sui ai, e le ngata na make a difference mo lātou le no. Ai te le fo le suinga ia mātou whanau, le ngalena mātou nonofo, ia mātou lea pē le vai. Ia o atu mātou whanau e mai le vai, ia ngā o kāloki. So it was a good experience and make a difference in lives lava o mātou students I le lātou I le whaangaioinga na whai. O se wha moe ngai le laumua po le kolise wha au I pele dei wha moe I nisi fo I o lo mana o mire so sani mo le tausanga fo wa lewa la mai ane tausanga. It was funny because the mato asi Aoga. Mato ele tau I Aoga mato atu. Now le mato o atu a ele dale taimi to assembly. Ia mato wono I tutonu tu whao mato Meaalofa mo le au. Ai o le si Aoga, whaalunga no le Aoga mato project from Umole. Me mawhaina o mai tō Aoga se I whai le project o lea fo I le ni mato suavai, mato te mana o mia lava ni Tanevai. So there is a mana o mia I sa vai lava ia, e iai taimi e suasua I paipa, e fo I taimi e le lava. So e mana o mia lava. And it would be lovely. I mean, our kids have seen the benefits. Also, you know, I myself have seen the benefits that we've made, and not only for Samoa or Fiji or Vanuatu, but for our students. When you give, for mai kala kuspa ia, sili le foa I lo le talia, ai foa ia tu e te lea le tupu ia te oi, e toi receive oi. Pafil tulanga ia onga lenga ma ue lau saunong. O ia onga sa whaasapolia tu ilo tau of mafolo. O lea onga o na matua si ufanga. Ia matua atu fo I nā Samalaeulu. Ai familia tu tele o mau le leile a onga au lea onga sa whaia onga mo boai le whaife au. Ia moe. Na matua wola lea onga na. O lea onga lana. Na talusanga mai mana o mia lava mato suavai. Yeah, sorry, wangale ya tau pat.
ole mā nei ai o awa ai iai. O mato tere fie whai loa langa o sauni mai mea ai matinga ina. Maora mato mea na mato manao, na o tutu atu lava for wai gifts, whai o mato pese, whai o mato haka whasa moma mato pese wha maori, ia oka se mā neia le langona mato halonga whanau i le mele o lato whaia. They came back with so filled, their cups were filled i le lato share. The way that they were able to share. Male response ka maiki. O le kaimi la mako o ese o maika maiki paki ma whangali o lako chia. Chia maika maiki. Kalu ai le fia lako. I mako pese ma whangaioinga na whai. Tu sa lai torua o ngai asa tō sosoni sa wa? I sa rai torua o ngā sa mato o ma ave sports gear and muesli bars. Na mato presenting a mo lato ia mana o ala I o mato students ma lato Meaalofa. All of them had little gift packs, you know, I kufu ala ko pe palole ma mea I o ala ko kufa sole ka mai. So it's just a surprise. We didn't want the schools to have to prepare anything for us, you know. We just wanted to go out there and just do something for them. We don't want to go. We don't want them to come and ia manako kufa kai loa se lau tala tu le envelope I ngwaiki o whaia onga. Ia peo mako meana na whaia onga umaira ia onga umana mato ia lua se lau tala ia ole mena face to break se to puti taia. Ia pana. Ola usini mulmuli hello sunga tamatai pule. Ole antoanga la ole tu fatasinga la ole fo ile na ave ya onga mala fi anga Samalaeulu. Le sidia male vanus fu wa felo na fa tu penga antoa. Yeah. La tu pe New Zealand la tita watua. Oh. So that's New Zealand money. New Zealand money. So, you know, like we came last night, they had a concert on, so we contributed to the concert. You know, our Meaalofa. We've also got sports gear for Tanevai, you know, that we're going to leave in the office because the teachers have gone on a retreat or something. So yeah, wherever we can make a difference, we just want our students to learn, give. You know, give to the Lord, so that when they leave Asda, they have that heart of service. Meaalofa lo mai au sili tu sai male au mafola male mafu angolo to malanga mai ola vesili fa mole mole au telenga kamata fi sa fa yo li intamai tai olo I tono longwa le kolisi ya to wow 340 to sa to se la fa school mato pasi mato to baitia Aoga. We have 3 string, year 9, year 10, 11, 12, and 13. It's like total singer. Total singer there, yeah. 340 students, but we only brought 28. Fitu sangalu soifu fama. Fitu sangalu soifu. I'm 66. Ono. Feo sa mo yo lo fi on. Well, I'm not all from New Zealand. I was born in New Zealand. My father is from Lano, Dr. Maisau mai Lano, o Tina sau mai Samalaeulu. O au Samalaeulu o nanga nei Samoa I le afe iwa se lau ono Fitu sfuru male ono na o graduate mai a Futone o Saulo first school at 18 years of age. So this was my first school that I taught at after graduating from Fulton, and that's why it's very emotional for me to come back with my students from New Zealand to visit Tanevai. But it was sad that Tanevai had broken up or so I never got to see any of the teachers. Yep, mo ya ba no bang nai si miti sa no ya le mo le no mo le ya lo fa ma fo ya inga ma wo me si sa mo ne pa pe fo ya tunu ma to no New Zealand la ngam fa lo
Faafetai lava i le ai o Pauli Meaalofa atu o ai lava o loo whaalogo mai nei tū la ia Faafetai i le atua mo tātou maua nei avanoa e mo mawhaina whaasoa atu ai o loo alofa lava le atua ia te ao ma le ngā luenga o tusa o 48 years of service. I've worked here in Samoa, Australia, in Fiji, and in New Zealand, and God has been good. I know that I've taught many students over the years, and God has still given me the strength and the energy. I just want to give all the glory back to God. Vi ia le atua I mea uma, ia Faafetai atu fo ia Pastor Sione Ausangi, mo le avanoa na tuina mai mawhisotai mai e fo ia mātou, Faafetai lau sunga Kristene, Faafetai fo ia Neru, nui a lii, ia o loo ngalue mai fo I whaafai lau tusi tutoro o tatou ngā luenga I nei Samoa, I whamanuia lava le atua, I tatou ngā luenga I nei Samoa, ma le tūlanga iai, ia Faafetai atu fo I sunga ia moe, mo le mainga nei project, ma whaina ngā rupua I le mātou la onga, ia ma le sunga fo ia Henry, uma po, uma whaina mātou malanga mai, si I mai lava le a au Henry, pamamore, au te fia au wai le tō project. Ia, whapena la le mātou o mai le nei tūla, o au foi, ia, na tuu lava o tene sau, sila fia, o le ngā wenga tene lava o au, o te saunia, lau ngā tongi. We've got a big prize giving. Na o mātou tau nuu lava le aso sa, kai mātou lau mātou. Ai Faafetai le atua. Nothing is by chance. God chooses us and He put me here at this time, and I just want to thank the people of Samoa, Pastor Api from Samalaeulu, Faafetai mo le tōtalia Oka smanaya o le Ekalesia Samalaeulu, Faafetai tō mata whiawhia, a whaatutuhu le atua mea o whaamaunauina o no tō aralofa mai. My middle Muli Edra Tolo, thank you for your support. Thank you for coming in yesterday, providing us with food for the students. We just appreciate everything that you have done. So everybody else has contributed. Awangalo ia tau, pamangalo mai. Ai ia lofa le atua, pamanuia tato ngā ruenga, ia ia so fiu mai Yesu, tato whiruai I le langi o saunia le atua mai tato. Ia whaasoi fuaina.